Mına Halmyon bazarı. Halmyon bazardan şunay ilgi ötüp gelgen jerde mına jerde kılasamın endi. Tuvalet turup tuvaletke kirgesden adamlar mına kasiyet. Mına siygen jerlerini görüngüzдөр. Bul adamlarda insan iman İsrail işara degen nese kalgan emes. Mına görüngüzдөр. Hurmattуу televideniya. Şu bazar bolbosa mına жаткан musullar bolboydu эле. Бардык жок мусор. Мына тандырда жабылган нандардын күлдөрү мекке төгүлүп, бардык жок мусорго айланып кетип атат. Эndi мынаны карасаңыздар, энди оонактар мусор, турушу мусор. Мына жерде элдерге өткөн проход, мына шу проходту мына жерде арендага алган адамга айтып жаптырышка биздин кудуретибиз жетпейт. Мына мусорларды карасаңыздар. Бардык жок мусор болуп кетти. Bu Halmyon aile hükümeti kayağa karab atат. Bir elge şıtrap деген neselerdi saldırmaydı. Meyde şamal bolsa, katı şamal bolat. Şamal bolgan mezgilde bu mana musur dağlar uçup barıp mana bizim alga ayılına ketken su, çoğun arık su var. Oşo suda öte kögölүү nesede bizim alga ayılı taza su menен kamsыздандырылган эмес. Bana Halmyon aile hükümeti hiç şeyge karabaydı eкен. Bizi alga aile hükümetinin eli oşol arıktagı sudan içet. Muna şamal болгондо muna musullar жаткан musullar. Munalardı karasanızlar. Muna musullardı berip adamlarga prоход деп жол ташаса берип bir жол musulkana kılışıp aldı. Muna musullardı karаңыздар. Emi bu tur kelbegen nesler. Bunu aile hükümeti közömöldüp bu musulkananı küydürüp iştebastan bir жерди köületip çukurlatıp mına musullardı karasanız. Bunun arıksı elden çıkan musur. Munası olsa bazardan çıkan musur. Mına tereklerin aslında olsa bizim aile hükümetine ketken arık var. Oşol arıktan el su içet. Başka ayla joktuğundan su içet, taza su joktuğundan su içet. Buna musullarda karasanızlar eme, вообще musulkana bolup ketти bir yer. Şunu hurmattуу televideniya, sizler televideniya arkalı көрсөтүп туруp, именно şu Halmyon aile hükümetine bir çoğurak штраф salıp, şu тазалыкты камсызда берсеңиздер. Bizi Kadamjay rayonunun baya тазалык месі иштебей жатат. МЧС истер, кандай организация бар, буларды келип көзөмөлдөп текшерип, мына мусорларды караңыздар. Вообще мусор. Толгон тоо болуп кеткен мусор. Толгон тоо болуп. Бул мусорларды эртең шамал болсо, мына учу барып арыкка түшөт. Мына арык. Мына жерде арык турат. Ошо арыкка түшсө, арыктан агып айылга барып атат. Айылда бизде таза суу жок. Arıktar, adamlar arıktan içet, ağı bargan sudan. Endi bu ekologiyaga da to'g'ri keladi. Ekotagi inspeksiyani eskertsеңizdер, kelib ko'rsa buni. Baya tozalık nimesini samsizdan sani. Oşul qayta işlemeydi ular. Kelib bazardan aylanıp жүрүp, tamak qilganlardan stollardan pul alıştı biladi. Bunday bazarın territoriyasidagi tozalıkka qarabay жатат. Uşuğa sizlerden suranıç bir közömöllөөчү bir organ var mı? Kelip tekşerip, imminni mına şeyleri tekşerse.